Verse 228-229 ka tafsir al-Qur'an de sura 11. Inna qulu men ala ko men wiya illa taraka sona bildike ma wippike ma ba'du alihatina yoga rewetedi amen dimbi su in ko boni dimemini ma ko boni balawi inni mi ushidullah misinni Allah washadu onon kadi wone seede anni min bari on ko mi wodditi min matu shirku na kon don sirkude min doni ko hewta Allah fakiduni fewjanela jami'an on dendangal summa la tunziruni refti o taw nettinana inni min tawakkaltu ala Allah mi holori Allah rabbi jomi aw rabbikum e jomi mon ma min dabbatin ala min minotokun illa huwa sona kanko Allah akhidum bi nasiyatiha mo jogi juburu makko inna rabbi andeno jomi ala siratin oni e dolal mustaqimin fewngol fa inta Allah stawini be hucciti fagad ablaqtukum gomdi mi yottini e modon fa inta walla son hucciti on salike fagad ablaqtukum gondi do mi yottini e modon ma ursiltu bihi konko min lida e modon ilaykum faademo wa yastakhlifu rabbi jomi an non wawi lontinde gaman yimbe go ghayrakum ko ina onon do wala tadurrunahu tawakada on lorrirtamo kanko Allah shay'an hay hunde inna rabbi andeno jomi ala kulli shay'in do kala hunde hafizun ko reenudo walamma ja'atuma arno amruna fiya kamen najjayna men dande hudan annabi hud walladina ben amanu gomdi be ma'ahu wondo be makko bi rahmatin sabu yurmende minna e morde kamen ga wanajjayna men dande wanajjaynahum men dande be min adabin immorde lette ghalizun tekkude wonde den nyande den watil qaadun to ko adin ko benni jahadu bi ayati rabbihim bi yeddi ayaje je mabbe den wasaw be yeddi rusulahu nelabe makko be wattaba'u be jokki amra kulli jabbarin yamirore kala dundaran kejo anidin sali do jabugol gonga kan oto bi conséquence mu on ko hondum be jokkintinama fi hadi dunya ende do aduna la'anatan kuddi wa yawmal qiyamati nyande dargal kadi be jokkintinama kuddi ala fami inna adan na adin ko ben kafaru rabbam be yeddi jomi mabbe ala fami buudan woddintine de yurmende wodani li adin ko ben qawmi hudin himbe annabi hudube wa ila thamuda ante faade samudan ko ben xaw musiddo mabbe salihan annabi salih qala wi be ya qawmi kono yimbe ibudullah rewe alla malakum alana min ilahin immorde rewete go ghayruhu ko ina Allah huwa ansha'akum kankon ko tagi min al-ardi immorde kaledi wasta'amarakum awurni on fiha ender mayri fastaghfiruhu insina kamakko thumma tubu repti tubu rutudo ila faade kamakko inna rabbi andene jomi an qaribun ko battido mujibun ko nototodo talbe ya salih kad kunta gomdi alati go fina hakkunde amen marjuwan ko atijado amen anduno dum qabla hada ko adinde nyalande hande atan hana an hida wayi men hadude hida suusi men hadude anna abudande men ronkata rewde maayi abudu kon ko rewayno abauna babirabe amen be hida wayi kun damari kon hunduko wayna nana men la fi shakkin men e der sikkitare nimma tadu una immorde konda men noddude ko ilay faade mudum muribin hayane sikkon wayliten dalawe be ya qawm ara'aytum yatelan in kuntum similatik ala bayyinatin edo bangandu e mi rabbi immorde ka joomi am wa atani okila min immorde ka makko rahmatan yurmende faman yansuruni kombo walla tala min Allah immorde ka Allah ina saytu sim yeddemo fama tazidunani on beeda taala on say ghayra takhsirin sona perdi wa ya qawm hadhihi amba ngeloba naqatullahi ko ngeloba Allah ni lakum wonande on ayatan ko bamande jande fadaruha terte banani ta'kulu manyama fi ardillahi kalidi Allah wala tamassuha wa tamimir ma bisuin ko boni fa ya'khudakum sakkonanga adabul lat qaribun battide fa garuha be soppimba few be arbe manti men warima men soppimba yo kala ko yaltata yo yaltu fa gala be hihi baawon soppimba ba wanno hito be wi o yibe laabi jelu be wi laabe tati o yibe wata mattawu onon kadi yahe wuron dakmito don fi darikum ka galleli mo salasati ayyamin balde tati o maaye ذلك ndo wa'adun ko fodore gayru makdubin de fennataake nde wonata fenande woniri no nyande ba nyallal tata bangal falamma jaatuma nde arno amruna fiya kamen den najjena men dandi salihan walladina be ngamanu gomdimbe ma'ahu wondo be makko bi rahmatin sabu yurmede minna e morde kamen ga wa min khizi yawmi idin e morde lette den e hoyende den nyande inna rabbaka no jomma huwal qawiyyu kanko ni dolno don al azizu teddudo واخذ الذين ننجب ان ظلموا توني باسفحتها جانغو فاصبحوا بونتي في ديارهم كغليل مبه جاثمين كو بجيكي be maayi ka allam yawno fiha wuri asikkay be nyibal e der gon hodotode enen kadi reno den hande watte yil enen kadi de ala fami inna samudan ne samudan ko ben kafaru rabbahum
بيدي جومي مبه على فامي بودان ودنتيني دي يرمين دي وداني لسامودا سامودان كوبين ولقد جاءتكم دي أري رسولنا نلاب يامن بن إبراهيم بالبشرى ويلو قال بي سلاما جمع كسيه قالوا جابي بسلام جمع كسيه فما لبسوني بالو هنيا دتاونو كامبي كو بتدينوبه كودو ان جاءها بعجل غاري حنيد فايندي فلما رأت من يونو أيديم جود مبين لا تصلوا yottaaki memali ilay faade tewngur nakiram o fayti be wawja sawsudi minhum bi khayfatan kulol be andi o huli galu be wila takhafta hulu inna menen ursilna men lama ila qawmi lutin faade kay be annabi lutu ben hal koy golbe wamratu tay be makko nene sarata qaimatun no dari takko don fadahikat o jali weltare sabu ko aybe be woni halkede kon fabasharnaha